أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo mara nando mo mara ɗimmo juulay ɓurnaɗo tagefo ngon sallallahu alayhi wa sallama kanko e ɓeygure makko e dendagal sahabaɓe makko e kala wonɗo e ɓeɗo ila yawmil qiyama. musidɗo moɗon on ka dina e ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. mi turiki allah yo allah waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. haray hande ko alkamisa inchallahu ñande 19 lewru rajibi. ndu lewru ɗo tawa e lebbi hormorteɗi ɗin. yo allah arsiku en wawgol waɗugol moƴƴereji e majji, danda en kadi toñugol ma toñede e nder majji. yewtere anden ɗo ko ɓuri e raɓɓiɗude inchallah komi andintinta ɗo hoore am, mi andintina neniraɓe ɓen fo e babiraɓe ɓen ɓe allah arsiki zurriya ɓen fo. toriki allah yo allah wurnanɓe waɗa barke e maɓɓe, fewnanaɓe e hoore lawol l'islam. ko wasiye mo cheikh Luqman wasiyino ɓiɗɗo makko on ɓay hewtika o faato. astaghfirullah be faljo. wasiye annabi nuhu alayhi salam mo wasiyino ɓiɗɗo makko on ɓay o hewtika o faato. ndaren ko honɗum goɗɗo haani mapanade fi ɓiɗɗo muɗum si hewti nokkugo. ndaren ɗo wasiyeji ɗin ɗi o wasiyimo ɗin, ndaren enen kadi si tawi ko sifa ɗiɗo wonɗen e wasiyade ɓiɓɓe meɗen men. ko adi kon taw mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on marɓe zurriya ɓen yo allah hon ɓeydanɓe fewnaɓe e hoore lawol l'islam. kala mo jogaki kadi yo allah okkormo ko wuuri waɗa barki. ɓiɓɓe julɓe ɓen fuu ko allah mari peewal kanko wawi fewnude yo allah hon fewnan en. kala tawayɗo mo ɓiɗɗo mum hino ɓoyli, allah men tororima inde maɗen fo e sifaji maɗen e sabu teddugol ndu lewru. toriki allah fewnan men zurriyaji amen e hoore lawol islam. amin amin. annabi nuhu alayhi salam allah okkornomo ɓiɓɓe nayo no ardiri non nokkugo hama e sama e yafis e kan'an. kono goto on ɗon o etino ha on ɗon tawano e halkaɓe ɓen. annabi nuhu alayhi salam non ɓay o hewti ka o faato, o noddi geɗal makko on o inni ko ayyo ɓingel a yaabu nayi wo amuruka bisnatayni wa an haka bisnatayni. miɗo falama yamirgol piiji ɗiɗi, mi haɗama kadi piiji ɗiɗi. on andi o ɗuɗɗinari, kono ɗi o yewtata ɗin ɗo ko ɗi wawi wonde e gurnam bani adama, ka gurnam makko e ka mayde makko. ɗiɗi o yamirtamo ɗo si a wuuri e majji, a mayi e hoore majji, a malete adna malayɗa lakara. ɗiɗi o wone haɗudemo ɗo ɗiɗi, si a woɗɗitike ɗi a malete adna maloyɗa kadi yawmal qiyama. o inni wo miɗo yamirdema piiji ɗiɗi, mi haɗama piiji ɗiɗi. wo miɗo yamirdema go'o bi kalimati la ilaha illallah. ya dumo e ngol konngol ɗo la ilaha illallah. ala wo reweteɗo e gonga, nafa rewɗo on, lorra mo rewari on si wona allah. ko ɗum wiyete la ilaha illallah. ala wo reweteɗo e gonga, hara nafay rewɗo on, lorra kala mo rewari sina o wiyeteɗo allah. wo miɗo yamirdema ngol konngol ɗo la ilaha illallah. o inni kayyo ɓingel an, wo la ilaha illallah si waɗama e sikeli e balance, wo kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi e kala ko woni e majji, hara wona subhanahu wa ta'ala on waɗama e sikeli, wo haray la ilaha illallah on hino teddi kala no teddi kala ko woni, hara hina allah subhanahu wa ta'ala. miɗo yamirama ngal konngol ɗo kalimatu la ilaha illallah ko ngol natirte ka nder dina l'islam. ko kala kadi yedduɗo kalimatu la ilaha illallah haray o yaltiga l'islam. kalimatu la ilaha illallah ko ɗum woni saabiwal aljanna ngal. kalimatu la ilaha illallah ko ngol ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki
kala wi'uɗo la ilaha illallah mukhlisan fi qalbi harano laaɓi poska ɓernde makko wo dakhala aljanna o naatay ka aljanna. wo kalimatu la ilaha illallah ko on laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. kala wonɗo tawata kongol makko ngol o sakkiti wowlugol e hoore adnan ko la ilaha illallah o naatay aljanna. ko ɗum ɗo wiyete battane moƴƴo. battane moƴƴo ko kala sakkitorɗo ngol kongol ɗo. haray o la ilaha illallah ɗo si naatoyeyɓe yiite fof naati, naatoyeyɓe aljanna fof naati. woɓɓe naatoye yiite hara hino wi'uno la ilaha illallah. allah subhanahu wa ta'ala on o daaloye o inna yaltinoye ka nder yiite kala wi'unoɗo la ilaha illallah hay si tawi hara ko nde wotere pette e nder gurdam makko. duumoɗen e ngol konngol wi'etengol la ilaha illallah wano annabi nuhu alayhi salam wasiyorno ni ɓiɗɗo makko on ɓay o hewti ka o mayata. bani adama fo bani adama yo heɓugol ko wowla ko fanɗi o ko fanɗi nde laabi temedere e nder nyallal hawtidira konguɗi ɗin nayi ɗi allah ɓuri yiɗude ɗin ahabbul kalami ila allah ko ɗi nayi ko wiwgol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ko ɗiɗo konguɗi nayi allah ɓuri e yiɗude. an kan noon dumoɗa ɗiɗo bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e artirago happaka ko jelu kono ko fanɗi o ko fanɗi duumo e ɗum ɗo tabita e ɗum ɗo. anda o la ilaha illallah ɗo si tawi a duumike e makko allah subhanahu wa ta'ala no wowma arsikude si hewti ka maya ɗengal mangal towa wi'a la ilaha illallah hara ko ɗum ɗo sakkitiɗa wowlde si iwɗa e hoore o adna. allah mi torike ma arsiku men wowrugol ngol konngol ɗo si ƴettita pittali amen e hoore o aduna. wo miɗo yamirama kadi honɗum wo subhanallahi wa bihamdi. o subhanallahi wa bihamdi ɗo o inni honɗum o inni o wa biha o fa innaha salatu kulli shay. kala hunde wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. ala hay e hunde ko allah on tagi kon si wona hino subbu hinanade allah. wonon ko golɗo wo woni juulirde kala piiji luttuɗɗin fof kulle e leɗɗe kala ko anduɗa allah subhanahu wa ta'ala on ko tagi hino subbu hinanade allah. haray noon julɗo fo julɗo yo heɓu subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere e nder nyallal ngal. so a waɗi ɗum ka askaru sabahi wal masa heɓamo temedere bimbi heɓamo kadi temedere kikiɗe. wo oɗo wo fa biha ko sabu oɗo kadi yurzaku kulli shay ko sabu oɗo kadi allah arsikirta piiji ɗin fop kala hunde kadi. haray bani adama yo duuma e oɗo kalimatu la ilaha illallah ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo reware siwona allah. o duumo e wiwgol subhanallahi wa bihamdi senade wodani allah yettore nden kadi foppo wodanimo kanko. ko fanɗi o ko fanɗi heɓa ɗum ɗo nde laabi temedere e nder nyallal. ko ɗiɗo piiji ɗiɗi woni ko o yamirnomo mono wasiyade goɗɗo nayo ɗuɗɗin o waɗi piiji ɗiɗi. se ndaroyi noon ko wasiyeji ɗin no wodi goɗɗigo kono o ƴettuɗiɗo ko tawata si a waɗi ɗiɗo a wuray ko a malaɗo maya ko a malaɗo. si goɗɗo wuuri e hoore kalimatu la ilaha illallah kala ko heɓuma wawa heƴude e ma. kala ko heɓuɗa kadi wawete yonugol ko ɗum ɗo. kala ko heɓuɗa yonete. kala ko heɓuma waway kadi heƴugol e ma. sa wuuri e hoore kalimatu la ilaha illallah a wuuri e hoore o subhanallah senade wodani allah wa bihamdihi yettoje ɗen kadi fo wodanimo kanko. wo ko ɗum ɗo woni salatu kulli shay julde kala hunde wa biha yurzaku kulli shay ko sabu ɗum ɗo kadi arsikerte piiji ɗin fop. joni en andi piiji ɗiɗi ko annabi nuhu alayhi salam wasi kon ɓiɗɗo makko o yamirimo kon yo woni e muɗum. enen kadi ɓannen fayɓe meɗen ɓen wasiyo ɗenɓe yoɓe duumo e wiwgol la ilaha illallah ɓe duumo e wiwgol subhanallahi wa bihamdi. joni noon o waɗi kadi woni wa an haaka an isnatayni miɗo yamu haɗudema kadi ya woɗɗito e piiji ɗiɗi. mi torikema mi jeejima kayyo ɓingellan woɗɗito piiji ɗiɗi. o waɗari tati ma nayi ma joyi. woɗɗiteteɗi ɗin hiɗi ɗuuɗi ha kono annabi nuhu alayhi salam o suɓi ɗiɗo ɗiɗi e nder ko woɗɗitete kon fou. o inni goo wa an haaka ani shirki miɗo rentinama
miɗo yamira ma ya woɗɗito, miɗo jeeja ma ya woɗɗito, miɗo toro ma ya woɗɗito ani shirki ko ɗum woni kafidigol e Allah. Ko fi on ɗum na o bakkato ɗo to woodi jinahi no woodi, fenande no woodi, wujjugol no woodi, jattugol no woodi, toñugol no woodi. Kono o bakkato ɗo ɓuri e mawnude e bakkatuji ɗin fuu. nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno ijitani bu woɗɗite asabul mubiqat, bakkatuji jeɗɗi halkay ɗiɗin ɓay sahabaɓe landike ko nelaɗo fuɗɗorno ko ashirku billah, ko sirkangol Allah. Annabi nuhu ɗo kadi alayhi salam ka wasiyoto ɓiɗɗo makko on ɗo o inni miɗo haɗudema e piiji ɗiɗi ko fuɗɗori ani shirki, miɗo rentinama ya woɗɗito kafidigol Allah e goɗɗum. So ndaari ko yamirimo ko yo waɗu ara nunkun ko diddu ko contraire ɗimmum kun. Par ce que sa waɗi Allah wondema ko kanko petto woni ko rewete e gonga, nafarewo ɗo lorramo rewari a shirkanta Allah. Ko o bakkata ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala on dalika Qur'an, wa man yushrik billah, wonɗo wo wonɗo sirkanɗo Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, haray Allah harimnanimo aljanna so o maayi o tubari. Haray sahabajo goto landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ma haqqullahi ala al ibad, ko ɗum woni haqqe Allah on e dow jiyaɓe makko ɓen. Nelaɗo maki an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, ko nde ɓe rewatamo hara ɓe kafi daari mo hay e hunde, ko nde ɓe rewatamo hara ɓe sirkanari mo hay e hunde. Jonno wo ko ɗum woni haqqe meɗen on e dow Allah, wo ko nde o lettoyta kadi kala on neɗɗo mo sirkanari mo. Subhanallah, hawrodiriɗo fappo yaadi ko hunde wotere. Annabaɓe fof ɓe fop maɓɓe ɓe guluje 194 ma 95 ɓe fof ko ɓe noddi ko fiyo Allah goto rewe hara o kafidaka. Enen kay rentoɗen ko wiyete kon shirku, kala mayduɗo e shirku o luttoye ka nder yite jahannama. Yo Allah dandu en sirkangol mo hara hiɗen andi, ma en sirkangol mo hara en anda. O ɗum sinilaɗo sallallahu alaihi wasallam no hewno e duwaji maɓɓe kaɓe makayno, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Allah miɗo molima nde mi sirkanayma hara miɗo andi, miɗo molima kadi nde mi sirkanayma kadi hara mi anda. Ko ɓuri fanɗude noon e shirku hoy koy ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe fatoto ɓe ni wo akhwaf ma akhafu alaykum ko ashirkul asghar. Komi ɓuri e hulande on foppo onon ɗe mofte an wo ko shirku hun to sokunkun. Sahaba ɓe landi ko honko woni kun, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki arriya, ko waɗirgol yingo. Fewndo ka ɗum no tawata hino jaali fewndo ɗo ni ka zamanu meɗen ɗo, waɗirgol yingo. Kala ko waɗira yingo Allah haaju makko ala e muɗum. Yawmal qiyama Allah ho noddoye o inna ko honno waɗannoɗa ɗum ɗo, inna ko fima o inna fenay ko waɗinno ko fiyo wowle. Yahe e ɓen ɓe waɗirayno ɗon fi muɗum yo yi'an on, si tawi ɓe mari joddi ɓe yoɓa on, min mi marana on joddiga min Allah. Si Allah non heɓanarima joddi yawmal qiyama ko hombo heɓano e ma ton joddi haray Allah. Ko ɗum woni aranum kun ko annabi Nuhu alayhi salam haɗi ɓiɗɗo makko on, o rentinimo e muɗum, o torimo, o jeejimo wata o waɗu ko shirkangol Allah. O ɗiɗi hun kun ko wiyete kon alkibru, mawnintinare. Subhanallah, alkibru mawnintinare. So jetti Qur'an o fo musidɓe julɓe tedduɓe, bakkato goto mo Iblisa alayhi la'natullah, mo o waɗi on ko mawnintinare. Kaw wiwno ɗon ana khairun minhu, min miɗo moƴƴi miɗo teddi ɓuri Adama alayhi salam, ko sabu oɗo pet Allah subhanahu wa ta'ala o yaltiniri Iblisa e nder yurmede makko nden. Ko ɗiɗo ɗi o haɗi moɗin ɗiɗi ko luttinayi ɗi goɗɗo ka nder yiite jahannama. Ko fi honɗum kala maydiɗo e shirku o luttoyoy ka nder yiite jahannama. Ko wiyete mawnintinare kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yadkhulul jannata, natata dey aljanna man kana fi qalbihi, kala on mo woni e nder ɓernde muɗum min mithqali zarratin min kibr, ko fatata e gabbun zarra e mawnintinare si woni e ɓernde jiyaɗo o heɓoyta aljanna, o heɓoyta urgol aljanna. Jonnon ɗi bakkatuji ɗo ɗiɗi ko ɗiɗo annabi Nuhu alayhi salam rentinno hattirde e rentingol ɓiɗɗo makko on ɓay kanko annabi Nuhu alayhi salam hewti ka o fatoto. Yo Allah dandu en ko bone ko wiyete kon mawnintinare. Jonnon ko honɗum wo wiyete mawnintinare, wo batrul haqqi wa hamtun nas, ko salagol jaɓɓugol goonga, ko ɗum woni goo ɗimmun non kadi e yawitagol yimɓe ɓen. Goɗɗo wowla goonga hara hiɗa andi pellet ko goonga o wowli,
ɓernde ma nden no andi ko gongal nde oɗo wowle kono inna ɓay ko kaarijo ɓay ko kaari en ko sengo kaari iwri ko sengo kaari en iwri mi sali mi jaɓata luttitata ɓay ko kaarijo wowle ɗon woni goo ɗimmon ɗum batrul haqqi wa hamtuna e yewitagol yimɓe ɓen yewitagol yimɓe ɓen mo yiwɗa o hiɗa ɓuri dambe hiɗa ɓuri iwdi hiɗa ɓuri lasli ko onon woni tedduɓe ɓen ko ɓeɗo woni jasuɓe ɓen ko onon woni tedduɓɓen ɓeɗo ko jasuɓe a yeggitika Allah subhanahu wa ta'ala dalika deftere makko inna akramakum indallahi ko atqakum tabiti dey ɓurɗo teddude on ka Allah ton kanko na dey ka meɗen ga ko atqakum ko kala ɓurɗo ma kulol Allah kala ɓurɗo kulol Allah ko on ɓuri moƴƴugol ka Allah hina ɓurɗo jawdi hina ɓurɗo laɓeɗe hina ɓurɗo ngari hina ɓurɗo dambe na ɓurɗo jaahu inna akramakum indallahi atqakum ko ɓurɗo on hulude Allah o seedi e muɗum si tawi hara ko fi laamu num ko fir'auna o laamike ɓuri diɓe duuɓi 400 kono ko honto sakkitoroyi ko yiite ɓay o heɓaari ko wiyete kon kulol Allah si tawi ko fi jawdi num ko Qaruna goɗɗo heɓata jawdi sifa ko Qaruna heɓuno num kono ɓay o jaɓaari o heɓaari kulol Allah konto sakkitorno ko yiite si tawi no ko sabu dambe num ko Abu Lahabi en ko ɓeeɗo num fi honnum ko Qurayshi ko Arabu ko bappirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono ɓay tun o jaɓaari l'islam on o jaɓaari o heɓaari kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol konto sakkitoroyta haray ko yiite jahannam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna allaha no Allah la yanzuru ila suwarikum o darata mbaɗiji moɗon ni wala ila ajsamikum o darata kadi ɓalli moɗon walakin ko woni tun yanzuru himo dara ila qulubikum faade e ɓerɗe moɗon ɗen wa a'malikum e golleji moɗon ni haaju Allah fo e bani adama ko ɓernde makko nden e golle makko ɗen ɓernde makko nden e golle makko ɗen ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala haton jini e bani adama wona ko wonɗa e wowlude wona ko hunde ko wowluɗa kon e ko fiɓuɗa kon e ko wonɗa e huude kon walakin ko woni tun yanzuru himo dara ila qulubikum faade e ɓerɗe moɗon ɗen wa a'malikum e golleji moɗon ɗin si tawi ɓernde nden moƴƴi gollal ngal moƴƴi on tigi moƴƴi ko ɗum Allah inni amanu ɓe gomɗini ha ɓe gayni wa amilu ɓe golli as-salihat ko moƴƴi haray a woni julɗo neɗɗo fo neɗɗo eto yo ɓure ko woni wo ko woni kono wata o ɓuri kulol Allah so ɓurima kulol Allah haray o ɓurima ka Allah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hadis goo wa man yuridillahu bihi khayran kala mo Allah on yiɗani muuyani moƴƴere nden yufaqihu fi din o faaminaymo ka diina o wona julɗo haqqan ka konngol e ka kuugal haray moƴƴi amma ko lutti kon fow ko ɗo wonɗen e accude foppo ko ɗo wona e accede e to heɓa kulol Allah hakkunde ma e subhanahu wa ta'ala o ka kenewo e ka gundowo wota ndaaru ko honto iwruɗa ko honto fewruɗa e to hara goɗɗo kala ɓurowoma hara o ɓurarima ɗum ɗo si goɗɗo ɓurima ɗum ɗo haray o ɓurima fuu ko ɗum sinelaɗo sallam maaki e hadise goo la hasada illa fisnatayni wo ko wiyete kon konnagu gañanandi wo ala sina e piiji ɗiɗi si tawi Allah no okki goɗɗo Qur'an Allah no okki mo diina hara himo senditude ɗum ɗo inna min kadi simi heɓino sifa ɗum ɗo mi waɗay no ɓuri ko ɗo ne wadde kon toroɗa Allah yo Allah waɗu barki e ko ɗo heɓi kon an kadi okkorama ɗon hino moƴƴi maɗum Allah okki goɗɗo jawdi himo ittande anuɓe ɓen ande hara ko fi Allah hara na itta haga ena yilto wajjita hande kadi ɗum ɗo fof yeloɗa an kadi sa heɓi no waɗay no ɓuri ɗum ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil e hoore meɗen wasiyoɗen ɗum ɗo hoore meɗen wasiyoɗen ɗum ɗo ɓiɓɓe meɗen wasiyoɗen ɗum ɗo musidɓe meɗen wasiyoɗen ɗum ɗo julɓe Allah ɓen fuu ndaare ɗi wasiyeji ɗo ɗiɗi ko gurnam bani adama on fowni e mayde makko nen fowni bani adama kala ko heɓuɗa sa heɓari diina l'islam andu ko heɓuɗa kon fuu ko ɗo accata kala ko faɗuɗa sa faɗari l'islam andu haray a heɓi fuu kala ɓurɗoma so ɓurarima l'islam haray a hiwde o ɓurama kala ɓurɗoma l'islam haray o ɓurima fuu Allah no indi ka deftere makko honno wondema wa taraktu ma khawwalnakum wara azuhurikum kala ko men ƴettuno men jonni on foppo on acci ɗum ɗo ɓawo mon wala gad ji'tumuna furada on ari men ga ko onon tun kama khalaqnaku wono men tagirno on goɗɗo aray e hoore o wadna ko kanko tun hara hay mora hun gara ala e makko concum hay hunde ala e ma
ndeɗa hoota kadi ko kasange on kumɓe wone waɗude e ma fii tum wata ɓe yiw awra ma on wata ɓandu ma yaltito wala gad ji'tumuna gom ɗi on ari min furada ko onon tum wataraktum on accima khawwalnakum wara zuhurikum hande kala ko ñeminonɗo non e jawleji e galleji fopp on acci hande kadi si tawi non a yaadari ton e la ilaha illallah si tawi non a yaadi ton e shirku billah si tawi non hiɗa yaadi ton e mawnintinare ko menen woni kaari en ko menen woni kaari en min kaarijo ya goɗɗo tappa ɓernde min komi wi kon ko ɗum ko iblis alayhi la'natullah adi tappugol ɓernde mo wiya min ana kala neɗɗo mo yiɗanoyna min menen yo wattan hakkille wata o ñembin iblis nde iblis a wiyano yo sujjan adama ko wino ana khairum men komin ɓuri mo moƴƴude khalaqtani min nar a tagi lan e yiite wa khalaqtahu min tin a tagi oɗo e loopal o sikki ko taga kon e yiite hino moƴƴi ɓuri ko taga kon e loopal anda ko ɓuri moƴƴude ka Allah subhanahu wa ta'ala ko kala ɓurɗo kulol Allah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo mi toriki Allah o wasi e mo annabi nuhu alayhi salam ko ɗo woni cheikhul anbiya le doyen des prophètes kanko adanu leede ko wasino ɓiɗɗo makko on kon yo Allah tabintin ɓiɓɓe julɓe ɓen foppo e hoore o wasiye ɗo yo Allah faamin ɓiɓɓe meɗen ɓen ko woni la ilaha illallah ɓe tabita e muɗum hara ɓe rewata hay e hunde sina o Allah goto bajjo ɓantuɗo kammuli weƴƴiti leydi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah danda kala julɗo sirkangol Allah hara himo andi ma o anda mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en ko wiyete ko mawnintinare kala mo woni e ɓernde muɗum ko fotata e gabbu zarra mi torori Allah inɗe makko ɗen foppo e sifaji makko ɗin foppo yo Allah ittan en kala ko wiyete mawnintinare man tawada alillah rafa'ahu Allah kala kippitiɗo fi Allah ɓanta e fi makko kono kala mawnintiniɗo Allah liɓa e fi makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wondema Allah dali e hadisul qudusi wo alkibriya uridayi koko wiyete mawnintinare ko wanare Allah ko Allah pette hani ka o mawnintino no hananimo kadi nde o mawnintino himo gaynani hoore makko wo kala non kadi ƴettuɗo mawnintinare hara o ƴetti wanare Allah nden kala poɗodirɗo non Allah e wanare makko nden Allah ñortaymo yo Allah dandu e wirtere aduna e lakara yo Allah fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓen foppo ya rabbal alamin kala mo yiɗano mapodi e fi ɓiɓɓe Allah men torike ma ko a wawi fewnude fewnan men ɓiɓɓe amen ɓen e hoore lawol l'islam wata hollu men e ɓiɓɓe amen ɓen sina ko jullo yeɗi yo Allah faminɓe qur'an famina ɓe sunna yo Allah waɗuɓe ɗoftiɓe nene e baba mi toriki Allah kala jogiɗo ande e sohla e ɓittende ka ɓey nguure Allah mi torike mo ittanmo sabu teddugol ndu lewru rajibi Allah mi torike ma tawnu men suumaye sa tawni men lewru suumaye arsiki men wawugol horugol si men hori kadi arsiki men jaɓana men kadi marana men hande ha ñande men tawoyma har ha bondanari men musidɓe meɗen boyi hino nawni yo Allah dekkimɓe kala nawɗo julɗo yo Allah dekkinmo kala fatiɗo julɗo yo Allah yaafamo enen luttuɓe e hoore gurnan taho en yahari taw yo Allah wurno en fodde gurnan no moƴƴani en ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en yo Allah ƴettiti en nde ñande mawɓe meɗen ɓen yo Allah yaafoɓe dendagal fatiɓe wuruɓe yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe ya rabbal alamin yo Allah okkor en gandal e faamu e miijoji moƴƴi yo Allah hon dandu en sirkangol mo foti hiɗen andi foti en anda ya rabbal alamin فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأبرون به إلى الجنة وأقذف في نار جهنم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.